Zdravo, mir z vami. Tole je knjiga, ki je dobila nagrado na festivalu v Torinu, na tako zvanem book fairu. Festivalu knjige, kjer se zbirajo blogerji, prominentni ljudje. In ta knjiga je dobila na tem festivalu glavno nagrado leta 2025, imenuje se The Goal of the Wise, The Gospel of the Riser of the Family of Muhammad, Qaima,